nene mwapotela nene imekuwa na foloko masenda mose mune mkoza zangu tikuti shiko mwambili mwalebekeza chibani chanu mwalebekeza president wanu pakunya dioni mwambili tikutogozani Mungu asikudalisani kwa maana ninakuti zoengeza zomaliza akuna Amerika 80 days zoengeza zomaliza ainuweka naye bashida mhamvu numa ya mola ziko la Malawi ya Electoral Commission ya mono alengeze zosatila zose ife tukutanga mbumba tukutanga chipani and watu hili tena uzimisani mbele tukuyendera kwa mazina zose tukudikira Electoral Commission chocho balani kuti titabuna tukuzumulia ntari panga jani iya bana mabora hata bora kuzakuruzani zimene zikuchitika background tikachoka pano kani mazuro ndikisangalo jatu tikachoka kubavwe mawa kakakala baje Musa kumele maempi atu ni makasala awina mabana jinyengo china chili chose kubaeleza kisangalo jatu kumele koso tizisangalo kumatikudikilaso Electoral Commission kuti alengeze zoka ngodi zosatira zama MP yao kuti ma MP awena ndiati koma infeo zatu peta dola kapesa kuti tikwina ndani ngodi infeo kapesa kuti alipa awina kapesa kuti achomo awina kapesa kuti achinduli awina kapesa kuti kameza awina juma kasa la osari hapa Zikuni kuna ku South Africa, zikuni kuna South Africa. Adada wina. Professor Arthur Peter Mutharika. Zikuni muno. Ina tulankani wanu kerepo kambanje kuchokera ku Machinga.
make me happy. God will make you happy. All of you that make me to you have problem that you cannot solve this year. Problem that is passion. Problem that is passion. Problem that is passion. We have problem that you cannot solve this year. We'll be right back.
Time.